ukukhehleleza thakathi ANC bukhoma zibonele. Amadoda kwenzeke njalo lokho esasikucelile eBloemfontein. Sekwenzekile sesilinde umhla ka-29 lapha kuMeya. Awubakwazi ndoda amadoda abakwazi. Hey ndoda amadoda mkhuluma nini? Ntomandimani yathuma kwele sesizweni isihla somdlebe nothela msimba phejemba zona empahla isho zamadoda ayibomvu. Into basethethe ndaba senyimba nemkhonto kwasikazi ndaba ikhala dictionary. Ndaba sa Gwaza. Gwaza MK Gwaza. Kunjalo ke madoda kunjalo ke shing somoya kunjalo badide sesiyabadida ke manje kokugcina sifuna kuphuma eMeya sifuna kuphuma amakhansela baphume kulododo uANC baphume bonke beza kuANC ha ese ku nophalaza ba khwifo dodo baphume bonke kuANC beze kuMK. Isikhathi sekunjalo ke ndoda njengamanje uyenzile ke lento engiyicelile niyenzile lento engicela nathi siyahamba siyofika khona njengamanje siyofika lishona phakathi einhlizweni zabo siyogwaza njengamanje asigwazi senze sigile imihlola silinde ifinal goal ke njengamanje iyakhala manje noPembe thatha iPembe konakele njengamanje sibheke ku second half silinda ngo2 awu kube njalo Rasta kube njalo uRasta nawo sekuyadwele into esingayizazi uRasta njengamanje ubuyadwela into esingazazi asidwebela abanye abantu esingabazi naye nje uRasta yewena Rasta so bese kwenzele enye into kwaza ke ndoda amadoda njengamanje phekwabo njengamanje